Ancha manasqa ñañaykuna turaykuna imaynallan kapuasiankichis. Feliz Domingo de Ramos. Hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñataqchi yaykamuykuña programaykichis. Katikistakuna rimaynin. Urqunta qasanta maymunayta nuqaykupas wasapayamuyku qankunachwan kushka domingo a domingo turaykuna ñaykuna sapa tutamanta nuqaykupas qankunawan kushka purinanchispaq. Hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis riki Imapiña 29 de marzo ñan killapas tukiyarapshan ñañaykuna turaykuna hinallataq kasianchis riki Domingo de Ramos nisqapiña hinallataq riki turay ñañay kunan wataqa kasianchis Año de las Asambleas Sinodales Parroquiales e Institucionales en nuestra Arquidiócesis del Cusco. Hina kaqtinqa turallay ñañallay imaynallan kapashankichis kunanqa kay programanchis ñawpaqman taskirinanpaq ñawpaqman qatirinanchispaq kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaq yamunata mink'arikusunchis Padre Bernardino Turpo Estrada. Ancha manas qayaykuna panaykuna allin p'unchaw kachun sapanqa ñakichishwan ki programa radial katikistakuna rimaynin ñawpaqman purinanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq ñawpaqtaqa Diosninchimanta mañaykusunchis chirayku hinata nisunchis qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Ancha munakun Dios ley hanaq pacha ki pacha kamarij kunan p'unchaw Espíritu Santo kiwan k'anchaykamuwayku iñikuta sunquykuta ki ima hayk'arima mustaykupish qampa munaykipaq hinaq kachun yayku hanaq pachapi kaq sutiki paychasqa kachun qapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imaynan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imaynan nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqayman warmanaykupaq llallayraq tukuy mana allinkunamanta qhaspichiwayku hinataq kachu. Much'aykusayki María Diospa gracia juntasan kenki apunchis Diosqa warmikunamanta qullananmi kenki wiqsaykimanta paqarimuq Jesús wawaykiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa mama nuqayku huchasapakunapaq mañapuyayku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachu. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaq kachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkayniyuq pachakamapas hinataq kachu. Qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Ahna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna maymunayta qallariyunchis ñariki kay programanchis katikistakuna rimayni imaynallan kapuasiankichis ñañaykuna turaykuna imaynallan katikista masiykuna kasiankichis kunanqa ch'itachariki wakinqa Domingo de Ramos kashanchis chayqa wakin katikistanchikkunaqa asnullatan riki consiguiamshanku afanasqa wakinqa astaña entrada triunfal nisqapaq riki sacerdotenchikkunapaq padrinchikkunapaq afanasqaraq riki suyaychanku wakinqa katikista purataq riki animanakuspa llaqtankupi organizashanku wakintaqcha riki puririsunchis kay uju llaqtapiqa kay Santa Misaman hinallataq riki entrada triunfal de Ramos nisqaman tutallamanta puririsunchis ñañaykuna turaykuna sapanka parroquianchispi dekanaturanchikkunapi chayta nispa ari allin hamukuy kachun kay programaykis katikistakuna rimayni turay ñañay nuqapas napayakamaykichis pimaymi kunanqa riki compañamusunkichis ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz Hanampa catequista de la decanatura de Anta hinallataq kaypipas kasianku riki turanchikuna hinallataq Yaya Bernardino chaypaq yapaykunapas allin hamkuyta qurisunchis. Allin hamukuy kachun panachay Rosita, allin p'unchaw wayqiykuna panaykuna kachun llapallakichispak napaykuyniku ari nuqaykupish chaykamshaykunataq Osana! Dios Pachuri! Yupaychasqa saminchasqa kachun! Dios sutinpi hamuqqa! Nispaña wayqiykuna panaykuna kimunay p'unchawpi nuqaykupish muykamuyku ari kunan p'unchawtaq Domingo de Ramos nisqa ña chaykamushanña chaykamunña kay Semana Santa iñiq masiykuna kunan p'unchaw qallarishanchik huk hatun kusikuykachu iglesianchispi huk hatun kusikuykachu ki iñiqninchishpi hina kaqtinqa wayqiykuna panaykuna ki p'unchawpi napaykuyni huch'uyta hatunta waynata sipashta kuraqta llapa challakichishpaq allin p'unchaw kachun iñiq masiykuna.
Alien punchay kachun cosa yaya Bernardino hinakaktenqa kaypiqa kashllanta riki turanchis Valentín Cruz Turpo turayna payrukuy kay programanchis katiksakunaq rimaynin. Gracias panay hinayataq Padre Bernardino Dios taytanismamos gracias kachun kay p'unchaypi kusisqa kashan suwaykuna panaykuna qankunapas kusisqacha parroquiapi kashankichis puririshankichis suwaykuna panaykuna hatunkari napay kachun Dios taytanismo imentapas uyariyamusunchis sunqunchis churaykusun suwaykuna panaykuna chayta waykuna panaykuna kunapas mink'arikamuykiko chayqa uyarisunchis qallarisunchis panay. Kusa hinaqariki napaykuykunamanpas kasiranchis ari kunanqariki napayrukusunchis ya pikunaq maykunaq munayninwan lluqsirishanchis aririki internet impecable munakuyniwan q'imiriyniwan nuqanchis wach'rimsianchis domingo a domingo y yaqa ña qallarimllasuntaq riki miércoles p'unchawkunapas lluqsimuyta qallarisunchis programa katikistakuna rimaynin aqna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari kunanqariki wach'rishanchis sapanka radiokunaq chawpinta ujunta wark'arishanchis urqunmanta urqunkaman riki q'asantapas chiritapas wayratapas mana mancharispa nuqaykuqa wasapayashanchis hinaqariki napaykuyninchis kachun radio La Salle de Urubamba hinallataq radio Sangate de Cungate T'inque radio municipal de Paucartambo radio Illari Quebrada Honda hinallataq radio San Cristóbal de Chinchero radio Vida Huasi radio Poder Huayna de Cauri Quispicanchi radio La Merced Señor de Huanca San Salvador radio municipal de Ampares hinallataq cable Ari TV de Abancay llaqtapipas riki televisión pe maymunet lluqsirishanchis hinallataq radio municipal de Colquepata radio municipal de Casca radio municipal de Sangarara radio Limón de Coazapuno radio Virgen del Carmen de la parroquia de Paucara Huancavelica hinachicha manachu yaya Bernardino noqankunaqa riki napaykusuñantaq riki decanaturanchikkunata kay arquidiócesis del Cusco pimay umallishan riki kay Cusco llaqtanchispiqa riki Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera paykunapaqpas hatun marq'akuy napaykuy kachu hinaqa riki decanaturanchikkunata Padre napay riqsunchis. Hinakaqtinqa riki wayqikuna panaykuna napaykushapuna riki llipin decanaturas nisqapi uyarimushankichis padres decanos napaykusunchis haber decanatura Paruro chaypita rikushanki padre decano César Qorimanya siempre domingo qatinpuni ki programa katikistakuna rimayninta hinallata riki decanatura Quispicanchi Acomayo Paucartambo chaypi kashanki padre Hernán decanatura wayqi Valentín kashan Hinayataq napaykusun decanatura Quebrada Honda hinayataq Calca Urubamba panay antatapas napaykusun Ari anta llaqtaytapas napayrukusaq decano riki kasian Mateo Vargas paypas riki parroquia Virgen de las Nieves de Ancahuasi llaqtapin paypis maymunayta riki hatun napaykukachu hinallataq parroquiapaq riki napayrukusaq tukuy sunquymanta pacha riki parroquia Victoriano Espinosa Vaca hinallataq vicario kasian riki David Kamala paytapas hinallataq riki napaykusunchis wakin decanatura de Sagrario San Antonio San Jerónimo kichllapi riki San Jerónimopis kasha chaytapas napaykullasuntaqa ari Paruro llaqtapi qunqayllan napayarakamuykiku Padre César Qorimanya chaskikuayqa sumaq napaykuyta hayk'aqmi riki visitaramankimanpas maymunayta riki tupaysunman tinkuysunman kipi nuqaykuwan kushka riki sumaqta wach'irisunman hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ancha kusisqapunin kasiani imaraykuchus riki kunanqa riki kay llaqtanchikkunapi ña Domingo de Ramos nisqaña y kay Cusco llaqtanchispitaqmi paqarin p'unchawqa riki Lunes Santo nisqapiqa Señor de los Temblores nisqaya kayanqa riki maymunayta kay procesión ari kaypi riki maymunayta Suritipipis llipin parroquiapi aparikun procesión Señor del Lunes Santo Señor del Lunes Santo chaypi napaykusunman Kikijana llaqtapipis aris Padre Ay, Flavio, Wilka, paytaps napayarkuni qunqarapshasqani riki parroquiakunapi padrikunatapas ay mil disculpas turaykuna ñañaykuna hinakaqtinqa imakunataqmi qatirishpa riki panay Rosita wayqiy Valentín llipin katikishtakunapaqpish napaykuninchikpuni ari wayqiykuna panaykuna Lunes Santo qhipantaqa iman hamushan wayqiy Valentín Misa Crismal Martes Santo Misa Crismal imataq Misa Crismal wayqiy Valentín Yapa padrinuskuna huñuykunqaku chaypi hinaspa Santo Crismata obispunchis consagrayunqa anchanatan rikuni nuqapas padre kay Cusco llaqtapi ari wayqiykuna panaykuna llipin padrikunataq huñukamunqaku kay Cusco llaqtapi
chipis de renovación, promesa, citaruarencaco, hinakipamanta, persona que bautzakurengi, unción de los enfermos, ancha aceite con la consagra con ricona panaicona, miércoles punchautari, Valentín. Miércoles punchaytaqa procesión kuna aparik con llapan parroquiakuna manacha llapan bichu akinkuna aparik con kikanabeps no napaykuna llebeps aparikume padre. Jueves Santare Panay Rosita. Lavado de los pies, Nispaninco, padre. Lavado de pies, adoración al Santísimo Monumento para que vaya con la panaicona, munaitent y cacuna diorachtaik anticipadamente, rantica mengish tela kunda preki, munait con la panaicona parroquianish, munait yangliarich y carich so, hoxon con skal amma ishikin sa saquiso, como comunidad parroquial en Ikmaseicona, hoxnescalla, lipinchiana parixunchis, Viernes Santo Tario Valentín. Viernes Santo peca no canchis to te manda ayunaspa monaita via crucista ruaspa sapanca orco mansacanco taitanches tachip yana pamunco ajnata ponen purinco chevandata huayco con somachta padre checa ajna pone aquí cuscullachtanjes pero canches kay via cruz tema ruasunchis. Arriba rico na panaicona que Via Cruz nos carorico que Viernes Santo pe ari chihuay con sábado, perdón, Jueves Santo tshreker way con pero costumbre España ko ta siempre mishki pona pensando mana mishki mana Viernes Santo pay ko siya kay akson tiempo pusto ko may ginyak masiguna hinakatenga inyak masiguna ari Viernes Santo Chimantare que es Sábado de Gloria. mana falta siya hoy Valentín Viernes Santo las 3 de la tarde manganga. Desclavación taitanchis pa cruznienta no canches nasunches y manicome yupaychas ons ni conchcams. Mana chi canchis niente rima y Celebración celebración de las 7 palabras. Chimantare procesión del Santo Sepulcro apariclan Ari. católica mamacha dolorosa loxemonca. Sábado de gloria, vigilia pascual, emata aparicción tirane Valentín templo mam. Belanches aparocos pa tarding bendición de Fuego. Plaza Pamba Marik padre. Chip mantari Valentín panero se te mata aparigima. Uno tapsha aparigima rik. Onuta. Ari. Imana. Ako bendes. Padre, mana chuchipi kalyan kata Joaquín templo kuna parroquia kuna paka que sacramento del bautismo. Joaquín San Jerónimo le más tapa como. Pero may munay chuchkam llapan aparico may munay tariki. Man apakulian po na ho parroquia kuna websen rikulian po ng bautisakun ko. Padre Nches caja renovación ta roalan ta bautis monchestam. Antiguamente aquí en la vigilia pascual nos cabay baut sakurgango. Ajá. Hinakatang rico na panay ko na Domingo de Pascua. Taitanchis pagkausarin canto yarinchis. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Hinakatang kanya kamasiko na. Arichi Semana Santa kariki hinatang kanyang kakunangka. Wai ko na panay ko na. Ramon está parikushpat Puririson terarison. Uskaya ashkadan ko na puncho ko na karuna masinsh ko na kapurinko. Hinakatang Panay Rosita, naso no Dios pechan tayo kanyang mishkichinan shkama. Ari kusa kunang kariki kay pinya Dios yupay chanataki. Apo Jesucristo, kuya songko taytay, uyari laway ko, manyakus kay kuta, uyari laway ko, manyakus kay kuta. Chay kuya songkoy kichalaya shami, wakyamu washami, hapuy waway nispa, wakyamu washami, hapuy waway nispa. Apo Jesucristo, corazón kotaytay, uyari laway ko, manyakus kay
sunquyki uhupi chaskika pullaway Apu Jesucristo kuyasun qutaytay uyarillawayku mañakusqaykuta uyarillawayku mañakusqaykuta Gracias. Osana Dios pachuri. Yupay chasqa samin chasqa kachu Dios pasutimpi pasutimpi hamuqa. Anchamunasqa waqaykuna panaykuna Domingo de Ramos kunan punchawmi kay Semana Santa nisqata qallarishanchis Enik masiykuna yuyarishanchis iminatachu shaqay punchawkuna Dios ninchis haykurqan kay Jerusalén llaqtaman chaypin runa masinchikkuna chashkirqanku imanishpa Osana hijo de Dios nishpataq waqaykuna panaykuna qaparishpanku kay runa masinchikkuna chashkirqanku Chirita yarishpa ñaq masiykuna kunan punchawpis kay Domingo de Ramos nisqapi noqanchishpas munayta kay Dios ipaychana wasikunaman purrinchis wakin parroquiakunapipas chay ñaq masiykuna padrekunapi shaykumushanku asnuchapi wakinqa manapascha pero ñaq masiykuna noqanchis aquí iñininchista ñawpaqman tashkirisu noqanchispis Dios ninchista nisun Osana hamuchon Dios pachurinqa nishpa chashkiykusunchis kay kawsayninchispi Dios pachurinta hinakaqtinqa wayqiykuna panaykuna kay Domingo de Ramospi kunanqa Dios ninchis pasimentaña ñawinchamusun Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículos 11 nisqatataqa iñiq masiykuna Dios ninchis pasimenta kunanqa ñawinchamusunchis chirayku pana chay Rosita Amahina kaychu balaykuykiku tukuy sunquykumanta ñawinchaypayku Dios pasimenta hina qhipanmanta wayqiykuna panaykuna noqanchisqa llipinchis qatisunchis Dios pasimenta Añayaya Bernardino ajnakaqtinqa kunanqa riki Dios ninchis pasimenta maymunayta ñawinchasunchis. Kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy. Qampa gloria kachun. Jesús tan kamachikuq Pilatuman aparqanku. Hinan kamachikuqqa payta tapurqan. Qanchu kanki judío runakunaq reynin nispa. Jesús taq nirqan. Ari, nisqayki hinan nispa. Sacerdote umallikuna kuraq runakunapiwan huchachaqtinmi Jesusqa mana imatapas kutichikurqanchu. Chaymi Pilatuqa Jesusta niran. Manachu uyarinki qan contra lliw imaymana rimasqankuta nispa. Jesustaq ichaqa mana huk simillatapas Pilatuman kutichirqanchu. Hinan Pilatuqa sinchita musparqan. Pascua fiestapin kamachikuq Pilatuqa sapa wata huk presuta kacharillaqpuni pitachus runakunaq mañakusqankuta. Chay p'unchaykunapin huk ancha riqsisqa Barrabás sutiyuq runa preso kasyarqan. Llapa runakuna huñunasqa kashaqtinkun Pilatuqa tapurqan. Mayqintan munaykichis kacharinaypaq? Barrabastachu icha Cristo nisqa Jesustachu nispa. Pilatuqa yacharqanmi invidiakuspa Jesusta hap'ichisqankuta. Juzganapi Pilato tiyashaqtimi warminqa payman willachimurqan. Chay chanin runataqa ama imanaypaschu. Paymantan ch'isi tuta sinchi mancharikuyta musqukuni nispa. Sacerdote umallikuna judío kuraq runakunapiwan runakunata tanqarqanku. Barrabasta kachari Jesustataq wañuchiy nispa mañakunankupaq. Hinaqtinmi kamachikuq Pilatuqa runakunata tapurqan. Mayqintataq iskaymanta kacharinayta munankichis nispa. Paykunataq nirqanku. Barrabasta kachari nispa. Chaymi Pilatuqa tapurqan. Imanasaqtaq Cristo nisqan Jesusta nispa. Hinan llapanku payta nirqanku. Paytaqa chakatay nispanku. Chaymi Pilatuqa nirqan.
ima mana allintataq ruwarqan nispa. Paykunataq ichaqa sinchita qaparirqanku. Paytaqa chakatay nispanku. Pilatuqa manan ima ruwaytapas atirqanchu. Sinchi ch'aqway qallarinanta reparaspataq unuta apachikamuspa runakuna qhawasiyaqtin makinta maylikuspa nirqan. Kay chanin runata wañuchisqaykichismantaqa mana huchayuqmi kasaq. Qankunan huchayuqqa kankichis nispa. Chaymi llaqtantin runakunaqa nirqanku. Wañusqanmantaqa nuqaykun mirayniykupiwan huchasqa kasaqku nispanku. Chaymi Pilatuqa Barrabasta kacharipurqan. Jesustataq suq'achispaña chakataspa wañuchinankupaq entregarqan. Hinan Pilatuqa soldadukunaqa kamachikunan wasi patiuman Jesusta aparqanku. Hinaspan llapa soldadukunata Jesuspa qayllanman huñukurqanku. Chaymi p'achanta ch'utispa sani puka p'achawan churarqanku. Kiskamanta simp'asqa corunawanmi umanman churarqanku. Paña makinmanta huk suqusta hap'ichirqanku. Chaymantataq Jesuspa ñawpaqinpi qunqurikuspa asipayarqanku. Kawsachun judío runakunaq reynin nispanku. Payman thuqaykuspanku Jesuspa hap'isqan suquslawantaq umanpi watarqanku. Payta asipaykusqanmantañan sani puka p'achata ch'utirqanku. Hinaspan p'achanman p'achachikuspanku chakata punankupaq aparqanku. Llaqtamanta lluqsishaspankutaq soldadukuna Cirene llaqtayuq Simón sutiyuq runawan tuparqanku. Paytan kamachirqanku Jesuspa cruzninta apananpaq. Jesustaqa Golgota patamanmi aparqanku. Golgotaqa calavera ninantan. Chaymi Jesusman hayaqiyuq vino ch'urasqata qurqanku. Mallaykuspataq mana upyayta munarqanchu. Jesusta chakataspañataq p'achanta rakinankupaq sortiarqanku. Hinaspan chaypi tiyaykuspa Jesusta kuydarqanku. Cruzpa umanpita huchachasqa kayninta qillqarqanku. Judío runakunaq reynin Jesus nisqata. Jesustaqa iskay suwakunatawanmi chakatarqanku. Huknintan phañanpi, huknintataq lluq'inpi. Chayninta puriqkunataq umankuta chapchirispa Jesusta k'amirqanku. Yaw Dios yupaychana wasita thuniq kinsa p'unchaypi sayarichiyta munaq. Qanki kikitaya q'ispichikuy. Diospa churinchus kanki chayqa cruzmanta uraykamuy nispa. Chay hinallataqmi sacerdote umalliqkunapas kamachikuy simita yachachiqkunapas fariseukunapiwan kuraq runakunapiwan asipayaspa nirqanku. Hukkunata q'ispichirqan, pay kikintataq mana q'ispichikuyta atinchu. Israelpa reynin kaspaqa cruzmanta kunan uraykamuchun, paypi iñinanchispaq. Diosmanmi hap'ipakun, Diospa churinmi kani ninmi, chaynaqa kacharichunya nispanku. Chay hinallatataq Jesusta k'amirqanku, paywan kuska chakatasqa suwakunapas. Chawpi p'unchaymanta las 3 horaskaman kay pachantinpi laq'ayaykurqan. Las 3 horasta hinan Jesusqa kunkayuqta waqyakurqan. Eli, Eli, lama sabaqtani nispa. Chaytan nispaqa Diosni, Diosni, imanaqtiymi saqiwaranki ninantan nin. Chaymi wakin chaypi kaqkunaqa chayta uyarispa, payqa profeta Eliastan waqyakushan nirqanku. Hukninkutaq phawarispa esponjata suqusman wataykuspa vinagriwan challpuykurqanku hinaspan ch'unqananpaq haywarqan. Wakintaq nirqanku suyaychis rikusunchis ichapascha Eliasqa hamunqa payta kacharichiq nispa. Jesustaq ichaqa huktawan kunkayuqta waqyakuspa wañukapurqan. Hinaqtinmi Dios yupaychana wasipi kurtinaqa iskayman llik'ikurqan.
wichaymanta urayman hallp'apas khatatatarqan qaqakunapas ch'iqtakurqan ayap ampanakunapas kicharikuqtinmi Diospi iñiq wañuqkunapas kawsarimpurqanku hinaspan ayap ampanakunamanta lluqsimuspa Jesuspa kawsarimpusqan qhipata Jerusalén llaqtaman haykurqanku chaypitaq ashkha runakunaman rihurirqanku Roma soldado capitantaq soldadukunapiwan Jesusta cuidasharqanku pacha chapchiyta imanaykuchus sucedesqantawan rikuspataq sinchitapuni mancharikurqanku hinaspan nirqanku chiqaqtapunin kay runaqa Diospa churin kasqa nispanku kaymi Diosninchispa rimarisqan simi Qampa gloria kachun Apo Jesucristo. Hinakatenqa waqikuna panaykuna que Domingo de Ramos nisqapi ari Diospa sementa qhawariyamunchis Evangelio según San Mateo capítulo hayk'anpanaykasa capítulo 27 versículo Versículos 11 al 54 Jesús ta haqay puncho aparkango judío ñawpaqima perdón Poncio Pilato ñawpaqiman ki Poncio Pilato atiñiqya karan kamachikuq runa manchana runa karan entonces hinakaqtinqa ñiqmasiykuna imina llaqtanchikpi wayqikuna panaykuna pipish maypish hucharukunchayqa mayman apanchik panay Rosita juzgado punkuman juzgado punkuman mayninpaq comisariaman tiranchik policiakunaman q'ashpakachukunaman tiranchik mayninkutaq kay sasachakuytan tarramayku uswatan tarramayku nishpapish imanishpapish haqay punchawkunaqa Pilato qanchina hina karan entonces chirayku aparqanku justiciata Pilato ruwamunanpaq hinashpa Pilato nirqanki ima huchayki imatan hucharukurqanki nishpa manasha contestasqachu Jesusqa hinakaqtinqa wayqikuna panaykuna Pilatosh warmis nisqa Pilato ama qanchik uykunaman churapakuychik kay runaqa inocente mana huchayuq runa nishpa chay historia wayqikuna panaykuna Pilatoqa nisqa mana nuqaqa ima huchatapish kay runapiqa tarnichu kacharipusaqmi nishpa runakunataqsi qaparkachishanku iminan kacharinqanchikqa manan Cesarpa amigunñachu kanki nishpa ashwanpish nuqari imanataqtaq nishpa Pilatorqa nirqani crucifícalo nishpa chakatay nirqani hinakaqtinqa yaykuna panaykuna kay programa katikishtakuna rimayña ashtawan purinanpaq kirinanpaq nuqanchikqa huk Diosipachantakta nishpa ni Rosita ari hinakaqtinqa ñañaykuna taraykunariki qhipamancha kuti ramsaq kay taki qhipachanman chaypaqya makilla kasunchis kaymi programaykichis katikishtakuna rimaynin
Ari ñañaykuna turaykuna chinayamunayta riki Dios yupaychana takipas kunan p'unchawkunaqa ñañaykuna turaykuna kay Semana Santa nisqapiqa más que todo nuqanchisqa yuyarikunanchis kutirinanchis kay cuaresma tiempopi llapanta riki nuqanchispis riki riqsiykuranchis huchanchiskunata como cristianos nuqanchispis maymunayta reflexionariranchis chayqa turay ñañay kunanqa kay semanataqa astawan nuqanchispas Diosman kutirikusunchis y chaynallapunin sapa p'unchaw hina puririsunchis Diosman sonqo ama riki qhipamanqa kutisunchis chayta nispa riki ari rimasharanchismi ñañaykuna turaykuna pikunan maykuna rikipi kunan kaypi kashanku ijirishanku Jesus taytanchista chakatayta munashanku hinaqa riki padre nisqan hina ari hahay tiempopiqa ki judío runakunaqa ki sacerdote umalliqkunapa imaya nuqan Jesus Diospa churin kani nisqanmanta payta riki juzgaranku hinaqa riki chakatanku pikunaq maykunaq chawpinpi ishki suwakunaq chawpinpi y chaypitaqmi riki wañupun Jesus taytanchis cruspatapi nuqanchis rayku kaymantataqmi riki kay soldadokunapis nillankuta riki chiqaytama kayqa Diospa churin kasqa nispa maypachanchis wañurun imaraykuchus laqhayapuranmi chaykunatacha matiparisunman y chaymanta riki kunan evangeliota nuqanchis ñawinchamuranchis imatan yachachiwanchis ki Domingo de Ramospi imakunata nuqanchis mensajepi imakunata yachachikuykunata chaskunman chaypaqcha riki turay Valentinta baliksunman turay Valentin imatawan matiparisunman. Ari panay nisqayki hinapas munayta imin peliculapipas qhawarinchis riki anchinapunea kaypi munay chagashan hatun leynanchis kunan semanakunapiqa chinan waykunapunaykuna más que todoqa nuqanchis reflexionman haykunanchispaqqa siempre tapuykusunchis mayqan personan kanchis anchitacha riki waykunapanaykuna Pero más antes ya todavía que Valentín, que Domingo de Ramos ari resunchik ramante palmante. Y me no caes renach y matan significan que ramo palmam. Ari chinataya Jesús taytanchis paqaytim haykusqaya karanik chayqa asnusillachapi haykusita parroquiaskunapipas ruwanchis chayqa waykunapanaykuna palmakunawan p'achankuta mas t'aspa ima taytanchista qapariuspa chashkiuranku Osana Diospa churin cosas amiyuqmi kachun Diospa sutinpi hamuqqa nispa waykunapanaykuna naspa nuqanchispas chinata parroquiaskunapas ruwallanchista imatan significan siempre yachayarsunpuni padre ari asnuchaqa imatan panay significasqa Humilde kay hinallataq riki Kawsay. kawsay paz Sampa, nisqa sampachalla yachasqansi hina riki asnuqa riki Mana sampachalla. maqayshankinchipas Ahí te dicen que sampachalla. sayashallanña maypachanchis riki caballo hina. caballuta riki watarinki maltachis mat'irinki chayqa caballuqa huk nisqatan siqayapunqa riki mana mayñanta maypis kakuchun qaqapis kakuchun kishkapis kakuchun payqa kumunta saltayanqa pero ichaqa riki más bien asnuchaqa kasqallaman sayanqa allillamanta suchunqa hina yachita significan turay Sampa kaytacha riki significan Ari, taytanspaqa porque pay sampalla riki niypiqa kashan reyta hina chashkishanku anchiya kashllantaq kay palmakunapas riki niswanpas huk victoria hina huk reyta chashkisqanku anchita significallantaq padre personayki Y Martín Ari, pues panay Rosita que palman sa tapanchis. imanaqtinchis nuqanchisqa ninchis ya Cristopin suyakuyninchis nispa Victoria. ari Martir kunapis palma tap ishapun kan may Ajá. templo pepis. Entonces significa que victoria que yo Ya. siempre
Yalli. Wayqi Valentín naja remasharanchik jornada espiritual kunapi procesión santísima aparikunqa hinashpa wayqi pananchikkuna achankuta lliqllankuta imi mana chanqan impaq chanqa padre mana zapaton qhilchakunanpaqchu imapaq mana chayta haqay domingo rurananchik qhawasqanchikman Jesús pasamuqtin ari runakuna chanqarqallankuta inkinata imaqta chay significan. Ari taytanchis kikin Dios tapunia riqsikushanchis riqchirayku nuqanchis churayanchis paymi pasashan Dios tahina rey tahina nuqanchispaq nisqmanpas nuqanchispaq señor ninchis tahina chashkishanchis. Estamos reconociendo como autoridad real nisqa. Ajá, autoridad rey, sino rey de los reyes. Ari chaqa Dios ninchis purishan chirayku nuqanchis chashkunchik wayqaykuna panaykuna. Hinakatanga wayqi Valentín Panay Rosita ñawpaqman tashkirisun ñawpaqman purisun que programa radial Catequistakuna remaining. Hinakatanga wayqi Valentín Panay Rosita ari que domingo de Ramos Manta rimarimsharanchis wayqi Valentín iman personaykipaq mensajiki. Ari nuqa nahacha nimsharanayki nuqanchis que kunan evangeliota qhawayaspaqa waykuna panaykuna riqsiykusunman mayqan personajwancha. Domingo de Ramos hinapastaqchu wakin kakunchis anchitapas qhawaykunas Domingo de Ramos waq iminarayki Osana nispa taytanchis chashkiykunchis pero chaymantaqa kay runakunallataqa crucificay nispa chakatay nispa ni pilankutaq anchanachu kashanchis imina wayquna panaykuna vidanchispi qhawaykusunchis kay semanapi nuqanchis reflexionaysunchis porque procesiónkuna kajanqa via cruciskuna kajanqa chaykunapi vidanchista cambiarisunchis wayquna panaykuna utaqchus soldadokuna hina señor taytanchista ñak'arichishanchis huchanchiswanchu imaruaywanchu burlakuspachu najalla uyarisharanchik burlaykushanku wakinqa huk partepaq niraq thuqawanku achinata wayquna panaykuna entonces chaynachu kashanchispas chaypaqmi Semana Santaqa nuqanchis vidanchista revisakuspa payman kutirikunanchispa allichakunanchispaq kay p'unchaykunapi chaymantapas imimanakuna kashan sirinopas munaychata rikhurimunrayki hamusqa saykusqa chaqranmanta o llamk'ananmanta chaymantaqa taytanchista yanaparin huk runalla niqtinchu aqnachu kashanchis huk runalla niqtinchu ruwashanchis ichari nuqanchis ruwashanchis entonces anchaykunata revisaykusunchis wayquna panaykuna kay p'unchaykunapi taytanchisman kutirikunanchispak taytanchiswan kushka kawsarinanchispaq Cristo ha resucitado nuqalla mana kunanqa taytanchis kawsasqa kashan pero nuqanchispia taytanchis kawsarinan wayquna panaykuna. Hinakatinqa wayqikuna panaykuna ari panachay Rosita haqay p'unchakuna Jesusta entregaranku Pilato nastam imanaqtimi entregaranku hapichirqanku. Imanaqtinchus pay Jesus qaniramri nuqanqani Dios pachurin nisqanmanta. Ari nuqan karan Dios pachurin runakuna ari nirqankuchu icha manachu wayqi Valentín. Mana paykuna munarankuchu chayna mana aceptarankuchu. Ich imapish huchankaranchu Panay Rosita. Mana huchayaqpuni karan Jesus taytan. Yacharanchu Pilato mana huchakasqanta manachu. Yacharanmi. Wayqikuna panaykuna ari wayqinchik Valentín nisharan mayqinqa personaje parece que nish wayqi Valentín Panay Rosita mayqinman mayninkutaq parece que personaje Pilatomanchu parece que Barrabasmanpascha icha mayqin runamami parece que soma Jesusmanchu imanaqtin wayqikuna panaykuna Pilato yacharqan Jesus mana quchayuq kasqanqa Inocente kasqa. hinakaqtin wayqikuna panaykuna Pilato maykinpi yakasharqa munanmanpuni karan Pilato chayqa kachariyta atinman karan manataq Pilato china allin kamachikuq kayninmanta lluqsimuyta munarqanchu chayqa hinapasha mana huchaq runata chakatamuchunku nishpa kay kawsayninta qhawarishpa runaman hapichirqa hinakaqtinqa iñiq masiykuna mayninkutiqa nuqanchikpish yachanchikya chiqaqta yachanchikna chiqaqta chaypash mayninkutiqa mana mitikuyta munanchikchu ay sasacha kanman nishpa mayninkuta wayqiy panay rikunki personayki kay kawsaypi ima sasachakuytapish
Persnaik upalenki ninki imanishpa. Ay no kachakakta maroscheqa seguramente juzgado manta pasha manta pasha wajarachimanga en calidad de testigo. Pit por ishaman cheikuna penashpa hina kachonashpa. Mayenko tengo ayqiko na panayko na requink persnaik que accidente con pasqantapsh ima carro kastantapsh. Ch'inaña qawarinki. Noqa recursos Willaruko seqa noqata chayqa waqachimanga con nishpapsh ima nishpapsh. Ayqikuna panaykuna ari runa rikunche yachanche imatapsh kaqta. Pero mañankotaqa yachashpapsh ninch manan yachanichu nishpa. Ma problema pequeito. Mana no que problema manchurakuyta munanichu nishpa. May pachach persnayk yachashpa imatapsh mana yachanichu ninki uñawasaman tukunki mañankotaqa aqlluman tukunki mañankotaqa wanquman tukunki wayqipanay ankirato persnayki pilatuman parecikunki. Mana hinalachu wayqikuna panaykuna ari haqay punchakuna Jesus hap'ishpa runamasinchikuna burlakuyta qallarqanku pisincharqanku qhawari kay reynash asikushpam y hinallataq kunan punchawkuna panay Rosita pipas aschakuykaqtin iminata qhawarinchi Kuy alguien taponin paita susdero nispa kusipainchi noqanchis. kusipanch soldadokuna hina hay kunantawan naqaq listo kasharin qaynpa qullqiyman pensakuranki Ahora más pena. ahora mas llaminkichu manachu hina saschakuykunaman nishpa o mañankotaqa inclusive que redes sociales chawapinta imam burlakunch mañankotaqa wayqikuna panaykuna radiokuna chawapinta ima kay burla nisqa wayqikuna panaykuna kunan kay contienda electoral nisqapi kashanchik sichus noqanchik kay redes sociales taykunchik chaypi runapura k'aminaykushanchik iñiq masiykuna ari kay burla ruwasqanchik mañankotaqa kay soldadokunaman parecikunchik noqanchik. Ante todo wayqikuna panaykuna runaqa imata munanchik respetanata chayqa rimayta hinapasha pantalonchik runa kanchik pero no es motivo de burla iñiq masiykuna. Qué triste iñiq masiykuna mañankotaqa Diospa sementapsh uqarinchiraqmi ichaqa sapa p'unchaw noqanchik burla nisqaman chayashanchik. Mana chillachu wayqikuna panaykuna ari kay runakunan qaparirqanku imanish panay Rosita Chacataychis. wayqi Valente imanishpa puñushawaqta Usana. chakataychis nishpa Chakataychis. Huk runalla nirqa imanish chakataychis nishpa wakin runaqa qatichirqanku. Ari wayqikuna panaykuna mañankotaqa huk runallata mañankotaqa ñuqanchik hap'irinchik llipin llaqta runa. Huk runa imanashpapish nirwanchikqa huk familiallata juishumarqa ima churanchik. Ancha ruwaynikichik wayqikuna panaykuna mañankotaqa parecikun runaqa mañankotaqa contaminasqanchik. Panay Rosita qatarisunki programa radial katikstakuna rimayninta. Kusa yaya Bernardino hina kaqtin qariki kunanqa Diosipaychana takiwan ñariki chawpi naysunchis. Apu Jesucristo, corazón cotaita, uyariya waiku, manyakus kaikuta, uyariya waiku, manyakus kaikuta, chaikuya songkoiki, kichaya syami, wahyamu wasyami, ampuy wawainispa, wahyamu wasyami, ampuy wawainispa.
Anchamanas kañañikuna turaykuna hinayariki ñuqanchis riki p'uchukay patamaña chiyaymanpis ki programanchis catequistakunaq rimayni maymunayta riki ñuqaykupas ch'aninchamushayku hinallataq qankunas maquillata uyarikamusyankichis kay Diosninchikpas siminmanta imaraykuchus rikikuna rimapayawasyanchis yaya Bernardino mayqinman ñuqanchis paricikushasunman sapankanchis ya tapuykusunchis Pilato hinachu comportakushana icha Barrabás hinachu ichari kay soldadokuna hinachu ichataqchus riki comportakushasunman llaqtakuna hina riki mayqinmi kashasunman ñuqanchis muchas veces ari kusipayta yachanchismi runa masinchikkunata muchas veces mana riki ñuqanchis chiqaytapuni yachashaspapas rimayta munasunmanchu hasta ñuqamanta qayarispapas chaymantapas riki turaykuna ñañaykuna a veces huk rato nisunmanmi qaparisunmanmi ari allintan chay runaqa ruwashan nispa huk p'unchaw hamuruqtintaq manan chayqa allinchu nispa nishallasunmantaq chaymantataq riki maypachanchis ki soldadopis iñin riki Jesus taytanchispi wañurusqan qhipataña anchinapaschik kashanchis wakinqa riki primeroqa milagruraq pasananta munashanchis chaymantaña ayshi irtumakasqa ninaytaraq ninantastaraq rikinashanchis anchita nispachariki turaykuna ñañaykuna kunanqa qatiparisunchis. Chirakatanqa wayqikuna panaykuna ari aqay p'unchawna charanchis Pilato ñawpaqinman Jesus taytanchis chayarqa imapaq Pilato ya kay justicia nisqata chaninchanan kara. Pilato hapisharqallantaq kay Barrabás sutiq runata. Nirqa mayqintan kacharipusqa nish Barrabastachu icha Jesustachu nishpa. Runakuna pitan kacharipuy nirqanku pani Rosita. Barrabasta nispa. Barrabasta wayqikuna panaykuna kay Barrabás o wayqi Valentin imanaqtin cárcelman haygunman karan kay Barrabás. Allin runa kaqtin? Mana allin runa kaqtin. Mana allinkuna kaqtin. Hina kaqtinqa iñiq masiykuna ari kay Barrabás representa imatataq odio, milli, chiqninakuyta, k'aminakuyta. Jesustaq kawsayta. Hina kaqtinqa iñiq masiykuna ari mayninkutaqa kay runakanchikpi asambleapipish paynapipish mana allipin runakuna allinta punichu aqllakunchik mashkakunchik imatapis mana allinta mayninkutaqa como ñuqanchik kay kawsayninchikpi país de democracia nisqapitaq kanchik chayqa ninchik picha votopi gananchik hunt'akuchun nisha ishki kinsaña allinta rimamushanku chaypash ya mayninkutaqa yaykuna panaykuna ari ninku pantalonku llaqtanchikkunapi ishkiña kinsaña runa masinchikkuna chaypash a ver compañerokuna multata churasun nish huk uqarimun ñuqa nini 1000 nishpa waykinqa 2000 nishpa waykinqa 3000 kachun nishpa mayqin panay gana 3000 kaq 3000 kaq pero yachinqa wayqi panaychi wayqinchik muchas veces mana qullqiyuq kasqanta saschakuy purisqanta manapish pantay waqchu yarunapish kawaq hinarqa mayninkutaqa iñiq masiy personaki allinta qawarinki chay multakunatapish ashkataq runa chayqa hunt'akuyan mana llaqtanchikpi tayta munachunqa ripuchun qarquna nish llaqtayuq runa hinaraq sumaqtaraq rimashinki wayqiy panay qawarikuna kawsayninchikta kipuriyninchikta personakipish mana ima hayk'a librepipish kashankichu wayqiy panay ari kay p'unchawkuna haqay Jesus p'unchaw tiempopipish runa masinchikkuna mana allinta punichu aqllakurqanku ashawanpish aqllakurqanku mana allintan y hinallataqmi kuna p'unchawkunapish iñiq masiykuna mayninkutiqa llaqta runa masinchikkuna empadronas kashpapish hina llaqtayuq kashpapish mana allinta puni aqllakunku hina pasan wayqiykuna panaykuna mayninkutiqa runaqa qaparillata yachan ashkhamantaqa sapa manda tachaq mana rimaytawanpish siminchik watarukun wayqiykuna panaykuna haqay p'unchawkuna Jesusta mana huchayuq runata sipirqanku wañuchirqanku ari muchas veces kunan p'unchawkuna mana huchayuq runakunata mayninkutaqa huchaman tanqayunchik mana huchayuq runakunata huchachiyanchik kay runan haqaynan nishpa personal consciente huchayuq kashpawanpish mana huchayuqman tukushparaq purishanki kunan p'unchawkuna runa masinchikkunata wañuchishanchik calumniashpa kunan p'unchawkuna wayqiykuna panaykuna runa masinchikta sipishanchik mayninkutaqa kay burla rimaykunawan imimanakunawan ari Jesus wañurqami pero kaypichu manan kawsaynin tukurqanchikwanpish kawsariporqan ari wayqiykuna panaykuna
calumniasqapish imapish kasumanmi puruq p'unchawqa kay chiqaqqa chaamullanqa chirayku iñaq masiykuna sasapi mayninkutaqa hina ima problemapish tarikushpa purinchik kawsanchik. Imanarqan wayqiy Valentin que Centurion runa Ari payqa Dios punman kasqa nispanin. Chiqaqtapun Chiqaqtapuni. inkiqa Dios pachuringasqa nispa. entonces nisunmanpash wayqiykuna panaykuna nunca es tarde para reconocer la presencia de Dios. Mana hayk'aq p'unchawpish wayqiykuna panaykuna nishu tarderaqchu nishu tutaraqchu Dios ninchik ñuqanchikpish riqsikunanchikpaq. Mayninkutaqa ligera noqaqa misakunamanpish purirsaymanchu nish utiyutiyta maypacha sascharkunchik mayninkutaqa Diospa kuyaykuyintapish Jesus nispapish qaparinchik. Muy bien, hina katan wayqiy panay wayqiy Valentin panay Rosita imachatawanchu mat'irisunmanpish por risunan tashkirisun ñuqanchikpish karusharaq purnanchik kashan ari Santa Misakunamanpish shananchikmi kashan. Chayna kaqtinqa nuqapas Domingo de Ramos mantea wayqikuna panaykuna Jesus taytanchis nuqanchikpaqa huk rey Dios ninchis kashan chayqa manaña Jerusalén mañachu ashawanpas haykunqa maymantaq kunan haykuyta munan Señor sunqunchikman kawsañanchisman chaytapas wayqikuna panaykuna kunan Señor taytanchis haykuyta munan wasinchisman sunqunchikman kichaysunchik wayqikuna panaykuna Domingo de Ramospiqa chaynata haykushan llaqtaman Jerusalén llaqtaman pero ashawanpas kunanqa sunqunchikman haykunqa entonces wayqikuna panaykuna chayta nispaya taytanchista chashkiykusunchis pay kachun reyninchis pay kachun Diosninchis wasinchis maypipas chayllata nuqapas niykichisman hinallataq kay semanapi reflexionasunchis Via Cruciskunaman purisunchis wawakunantin paykunapas rikunankupaq porque iglesianchispi nishu munayñaq ñuqayku ña rimaramuykuña sapa p'unchay imakunas ruwakun parroquiakunapi llapan semanantin tutaymantapas illa Ramosuman kuran Via Crucispaq nishu munaytapuni waykuna panaykuna ñuqanchis iglesianchispiqa kawsanchis kay Semana Santataqa hinaspi yachanchis iminatan taytanchis ñuqanchis rayku wanchisqa karan hinallataq kawsarinpuranchiyta hina kaqtinqa waykuna panaykuna ñuqapas na parroquiaman manachu permitiwankichisman hermananchis Benedicta uyarimasisqanchis saqay q'asqa llaqtapi hinallataq hermano Hilarión chaymantataq Atapata chaypi hermano Alejandro paypaq hatunkarnapaykachu hinallataq Parobamba llaqtapipas uyarikamanchis parroquia Challabamba hermana Nay Ruth Rosa Melo Cipriana Adelaida Ruth Zenobio Nazario Vilma paykunapaq hatunkarnapaykachu haqay Parobamba llaqtapi Jayuna llaqtapipas Quiquejana llaqtapi hermano Cristobal hinallataq hermana Octavia qankunapaq hatunkarnapaykuchun nuqamanqa tupakusunchis huk domingutaña Cosa Turay Valentin sumaqtayna paykuykunawanpas ojalá paykunapas rikmaymunayta catequista masinchiskuna purirunkuman hay Parobamba llaqtapipas kay Domingo de Ramos nisqata ñachariki paykunapas rika alistarikushankuña hinaqa paqarin p'unchawqa lunes santo ñataq kasianchis semanas tiempos maymunayta yanapakunanchis kashan kay catequista kaynanchispi mana yachakuq hunallanchu riki Domingo de Ramospi que viva Cristo Rey nisunchis sino sapa unchay hinacha ñuqanchispas que viva Cristo Rey en nuestros corazones en nuestras vidas nisqachariki ñañaykuna turaykuna chayta nispaya nuqapas animaymukichis catequista masiykuna puririsunchis tinkurisunchis kushka kallpawan hinallataq iñiqkunapas puririsunchis ima huñukuykuna kaqtinpas amayariki qhipatachu puririsunchis yanapaynakusunchis ya imayna sirinayopas rikikuy Dios ninchista Jesus taytanchista cruzninta q'ipisiyta riki runa masinchista ñuqanchispis yanapaysunchis ankikunata ruwarisunchis ñañaykuna turaykuna aqna kaqtinqa ñañay turay ari ñuqaykupas kay p'uchu kay patamanñaychi llampuyku kay programanchis catequistakunaq rimayni chayta nispa riki pimaymi rimapaymi rasunkichis ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hananpa hinaqa riki kunanqa nuqawanqa tupananchis kamaña hora kaq domingo kamaña. Muy bien, wayqikuna panaykuna kay kamalla karan programa radial catequistakuna rimayni noqaykuwanqa Domingo de Pascua nisqapiñasha tuparusunchis tinkurusunchis ari wayqikuna panaykuna ñanki programa radial catequistakuna rimayninpish lluqsimunqaña miércoles tardemanta pachaypaq catequistanchikuna munayta preparaykamushankuña hina kaqtinqa iñaq masiykuna kay kamalla
Noqawanpish oraqa domingo tañacha waqmanto parsunchis tinkusunchis napaykuñaykupuni tukuy sunquykumanta a todos los gerentes de radios emisoras noqaykupish chay paykunaq chawapinta wach'irmishayku paykuna munaqtin chaykamayku llaqtakiman wasikiman ayllukiman maypichis pirusnayta tarikapayn chaykamanya ñaq masiykuna hinallata internet impecable arriba panaykuna internet importante mahinkutaq lento muy mana apreita chaman sambide pamshi maypash internet impecable instalarku Powell ch'etaq chayarqa mayaqaykuna panaykuna nekatinqa kaypiña kay programa radikisaqkunaq rimayña tukuykapu chiraykuna sunchis qullanan Dios yaya Dios Churi del Espíritu Santo sutempi hinataq kachun Jesús el Señor esté con ustedes Y con Con tu espíritu. la bendición todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre Amén. Campuya